Anda kembali di Kompas Malam, saudara. Pemain baru Timnas Indonesia Kevin Dix tiba di Jakarta pada Selasa sore untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia kontra Jepang. Kevin mengaku sangat bersemangat menghadapi pertandingan pertamanya berseragam Timnas. Tiba di Jakarta, Kevin Dix disambut hangat pelatih Timnas Indonesia Sinteyong dan juga sejumlah pemain Timnas. Kevin berterima kasih atas dukungan supporter yang disuarakan melalui media sosial. Pemain FC Copenhagen di Liga Denmark ini mengaku tak sabar untuk bermain bersama Timnas pada Jumat 15 November mendatang. Kevin Dix melakukan sumpah kewarganegaraan Indonesia pada 8 November lalu. I'm really blessed with the people around here. The support on the airport, the support from social media. I love it, and I want to thank everybody for it. I can't wait to see you all guys on Friday. I love to see the support, and I'm really excited. Timnas Indonesia menggelar latihan persiapan melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Semua pemain yang dipanggil telah bergabung, termasuk pemain anyar Kevin Dix. Latihan Timnas digelar di Stadion Madia Senayan, Jakarta pada Selasa malam. Pemain baru Timnas, Kevin Dix, juga tampak telah ikut bergabung dalam latihan. Pelatih Sinteyong menyebut semua pemain telah lengkap. Dalam latihan, Sinteyong menekankan pemainnya harus percaya diri meski Jepang merupakan tim Asia dengan peringkat FIFA terbaik. 이제 모든 선수들이 다 모였기 때문에 오늘부터 이제 좀 우리가 일본전에 대비해서 훈련을 시작하기 때문에 잘 준비할 것이다 보시면 되겠습니다. 일본은 뭐 아시아에서 가장 랭킹이 좋은 팀이기 때문에 선수들이 할 수 있다는 자신감 그리고 피지컬 쪽이나 모든 면에서 우리가 지지 않는다는 그런 강한 멘탈을 갖고 부딪히는 것이 가장 중요하다고 생각합니다.